Yes, ibihe byiza rero kuri wowe ukurikira Sharia TV aho uherereye hose, mwifuriza amahoro n'imigisha by'Imana yuko byakomeza kugusakaraho ukomeza kuryoherwa n'ibyo uherereyemo. Nkubwira ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abadukurikiye rero bari iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajaruguru no mu mujyi wa Kigali, tutibagiwe namwe muri ibwota masimbi. Allah komeze ashyira umugisha mu byanyu n'abanyu. Iyi ni Sharia TV rero ukomeje gukurikira. Uyu ni umunsi wa gatanu ku bahujaji aho bari hariya mu gihugu cya Saudi Arabia. Ku munsi w'ejo rero akaba ari bwo binjiye muri Mina, ubu akaba ari nabwo binjiye neza mu gihe cy'umutambagiro mutagatifu. Abayisilamu rero hirya no hino mu isi y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ubu bakaba bari mu gisibo, aho rero biteguye umunsi mukuru wa Idil Adha uzaba ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatanu hano imbere mu gihugu kimwe n'ibindi bihugu duhuje amasaha. Reka dukurikirane rero uko abahujaji b'u Rwanda binjiye mu kibaya cya Mina, ndetse kandi tunaboneraho umwanya wo gukomeza kubasambira yuko Allah subhanahu wa ta'ala yakomeza kubahundagazaho impuhwe n'imbabazi, hija yabo igakomeza kugenda neza. Tunashimira rero delegation iyobowe na Sheikh Murangwa Jamiru ndetse na Ishimwe Omar ugenda atugezaho buri gikorwa abahaji bagezeho. Namwe Allah akomeze abahundagazeho impuhwe n'ibyiza kandi azabahembere ibi bikorwa byiza murimo kugenda mukora. Reka dukurikirane kandi neko nkubwira utarabasha gukanda subscribe yuko uyu ari wo mwanya kugira ngo uyikore ujye ubasha kubona ibiganiro byacu bikimara gukorwa. Ijwi ry'umuyisilamu, dutume tugutumikire mu Islam, ibikorwa ni wowe bikorerwa. Mufukira kudusura ntabwo namubona. Yego urakoze cyane. Abonye mufuti nari nsanzwe ntamubona, ariko bwari bwa mbere byakiriye neza. Umwihariko rero dutegereje ikiganiro, tuzamubwira ibyifuzo byacu bisesuye dufite. Mufukira kudusura ntabwo namubona. Sharia TV, ishakiro ry'ubumenyi bw'idini ya Islam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Abanyarwanda bamaze kugira mu kirori ryabo mu hema ya Mina, basaba Allah ko yabakirira. Jazakumullahu khair.
لبيك اللهم لبيك ni mwiza collection ngaha abasirimu bashopingira bakahatambuka n'umucyo. Bakobwa mwese mukeneye kuberwa, namwe bayisilamukazi tubafitiye amakanzu meza y'amabara yose abereye ubwiza bwanyu. Nimugane ni mwiza collection bambike ubwiza bwanyu bukomeze kubengerana. Tubafitiye amasakoshi meza ajyanye n'imyambaro yose wakambara, urahasanga ya matise y'amabara yose waburiye ahandi kandi ku giciro gito utasanga ahandi. Mwiza collection kandi nitwibagiwe ko ukeneye kwisiga uruhu rwawe rukagumana ubwiza bwarwo, twakuzaniye ya mavuta meza wisiga akagufata ubwiza bwawe bukabengerana. Urahasanga na za parfum zihumura neza bakubeshya ko bagurira Dubai bakaguhisha ibanga ryaho bazigurira. Ni muri Ni Mwiza collection bazikura, dore ndakurangiye nge nabanga ngira, nyeneye ko twambara neza kandi tugahumura neza. Bagabo b'abayisilamu namwe nitwabibagiwe, tubafitiye amakanzu meza y'amabara yose ku bayisilamu b'abagabo. Tandukana n'abandi bakubeshya ko bayagurira Saudi Arabia, burya ni muri Ni Mwiza collection baba bayahahiye. Tugufitiye na sandari nziza z'amabara yose kandi zikomeye zikoze mu ruhu runoze. Dore turi kugana mu minsi mikuru ya Idil Adha, gana Ni Mwiza collection bakwambike. Ukwiye kwambara neza ugasa neza kandi ukaberwa. Uradusanga i Nyamirambo imbere ya MTN yo mu Biryogo. Ku bindi bisobanuro watwandikira kuri nimero ya WhatsApp 0745 016 wifuza kuduhamagara kuri telefone kandi nabwo uratubona ni 0788 Ni Mwiza collection, igisubizo cy'imyambarire myiza ku batugana.